Bwana sifa. Haleluya. Nashimana kwa Mungu. Amen. Imbaraga z'abantu zigeraho zidashobora, Uwiteka yerekana ubushobozi bwose. Nico gituma ntazatinya, nawe isi yose yahinduka. Arakaririmbo tuzaririmba kwa Christophe Rusu n'agatekereje byariye amazimizi z'amaramuka anugozi sigaje ariko nibaranye izapfuza. Aha imisi yanje izapfuza, imisi yanje izapfuza, nawe imisi yanje izapfuza. Tuzamura amaboko umuntu urwaye afata ahantu arwaye. Niba wumva wizeye Imana ufata ahantu arwaye, fata imisi yanje izapfuza we, imisi yanje izapfuza. Turanga umukunga papa, dutambire Imana, dutange umwanya. Nishimye ahubwo ndashimye ndagize ndashimye Imana ko yabanye nanjye muri iki cyumweru. Nyir'urugo ntabwo bimeze. Ndashimye Imana ko yangize nageze ahantu hashoboka, ariko Imana ishimwe ko ndamahoro babashije kubwira nari bwo barabyumva, ariko ndashimye Imana ko byagenze neza. Amen. Haleluya. Satani ntazatera igiti kitarimo imbuto, kandi Satani ntazakina n'abaswa, kandi kuriya mu kibuga ufite umupira niwe bazabataka. Ayo makuru muzayamenye. Bwana sifiwe. Icyo ndagishima Imana, nshimira Imana ko mukecuru yibarutse neza. Saa yibarukiyeho niyo saa nanjye ninjira. Ukuvuga ngo akabebe jena kabuga. Tusirimbe. Icyubahiro kibe cy'Imana. Ngacuranga papa. Curanga. Hano afite umunezero wishimuje. Jina lako jema sana, ninakupenda. Uliumba
hasigara abantu bo muri gospel gusa, abandi bose bicaye. Umugospo wese n'uwicaye agaruke, twakira umuyobozi wa gahunda. Bwana sifiwe.